Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sallina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sininna anu mapujiye anu namana funganna ta'ala. Huwa maraja pamasina naniyak kamasina luri idi manang uang iyai maparintangangi patatungi agama sallam. Uang iyai maperlengangi sinin na tau panditay sirtik waman na panasanay kiya napakasing agama sallam. Alhamdulillah syukur ki mapujitan digangka lori sisi araji aku wasangan nufungan la ta'ala nasabati ilalan na iwatu kasampatangi na tufadang kahadirek na tufadang kakisi kita bajo de nakadaana na tumatuwa burwane na niyang makunray de gagaakatan na niya tujuwata nomoro sidi ipukang kay asiyama asisumpungangi. Yang kedua natufadang kaki jami pagkasuyang nasaba biri jama memagi-magi seluruh amal ibadah yang kita lakukan ilalan na yawan niwe natakko na tarima manang ifong Allah subhanahu wa ta'ala na dampang sinin na dosa atas salangi na di gaga pawala na titujun na ibaday titujun na pagkasuyat ta di atay sangadin na pawala suruga pamasin ifong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aja tapat turan no masumpah nasabak magay ya kudici maylo ijamah musti pananungan nasabak capak na dicingke di gagas sangadin na suruga tomotomala biyan ki hadir salawat na niya papasalamat masa ifongololori alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajalukang iasalamakan akatwo nga wanwalino akatwo nga wanwa akhirat sehingga natofadang kamanamuah natofadang makali jari salang kabitaraye nariyatu puri awala gading itu daki yasi napi pangulawang degagaya katay totuari libon na wanwalino sangadin na dua pasalang nomoro sidi peke cara na isapa na ilulungan iriyoran nun na fungan latala ditujun na ibadata. Yang kedua syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nantinya. Sinin na tumatamala di jamaah yang dimuliakan Allah 120 asona tomon rilan at tampu parimanan na lapot tomotowa Indo yenoro watuwe na siya nyawatan na tubutta. Iro hakikat na nyaway pole ko'y angingih. Makanya sebenarnya ipancaji wirupa tawi apatu sulapa. Makanya unsur yang ada sebenarnya di dalam tubuh kita itu 4. Makanya tanah, uway, api, na angin. Makanya nanalis senu-senu ngatoriolota iya na tunasabari na masukupatan rupah. Makanya itu sokopatan rupa situngan na mancaji wisanungan makada situngan na rupa tawi apapas la na mancaji rupa imi nasala iya koto masokopatan rupa ni pati masorong makanya iya riolo tu iya pamasoko itu matata apa tu warna soko jadi warna celak warna putih warna bulu warna ridih aga maknana iro napahangi makada iya situngan na tu di rupa tawi 4 unsur yang ada di dalam tubuh kita. Makanya tomatot tasitongan na yako irite dia langsung berguru kepada pandita ulama. Makanya matanda itu pahan apa nama nai angka na jama. Memang saya ko tomat curita sikola madodo sikola na tapi matanda itu pahan na. Yana tu nakada guru tak ia tomatot tariolo memang semakurang ate tapi mega pangkau kan. Ya kumukurang ate mega pangkau katawe berarti tanra matandri pahan na madodo sikola na. Ya po anak mondi matan ripak bisa ngemakurap pahang
Makanya ya ko macurite na saman na napakawa batu salo tapi sure matu loyo lode daga na sak. Yan na to nasabari na masukupatan rupa. Apa maka itu kan yan sukupatan rupa pasibawang ilikuaman. Iya minasali ko ipake masoro-sorong. Makanya engka soko warnana celak warna ridi putih bolong. Makanya soko celak pole ko apie. Jadi ya pole ko anginge, putih pole ko waike, bolongnya pole ko tanah. Ya tonor ang kembang ke kuatak kaleta. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan itu 4 unsur. Makanya oli juku tak pole ko tanah. Urat buku-buku pole ko waike, napasat nyawa tak pole ko anginge, napasut tak darah tak pole ko apiye. Suku anca dirupan na Nabi Adam, maka de guru tak pandite, maka inoro wattu mudani wikoy nabitta. Makanya ya ko hakikat na curita tahu bapak ibu, ya ko to mak bicara lahirang, yoloy jadi Nabi Adam na iya Nabi tak. Tapi ya ko mak bicara hakiki witawe, yoloy jadi Nabi tak na iya Nabi Adam. Tega contoh nah, suku ancajingan na Nabi Adam na tunangi nur na Muhammad. Tunangi nur na Muhammad riwatak kalena Nabi Adam, maka Nabi Adam rindu kepada Rasulullah. Ya na tunakada puangi Adam, ketika engkau rindu dengan Muhammad kekasihku, maka ini yang kau baca. Makanya engkau sih isalawa italai salawa na Nabi Adam. Apa ikut tomak bicara salawa, yaitu salawa hakikin na may garupan na may gapulina. Salawat na Nabi Adam itu ada. Salawat Jibrilu, yaitu salawat Jibrilu na pake Nabi Adam mancaji mahar na pubeni Siti Hawa. Angkay tala salawa Ibrahimiyah, yan na paki ya salama. Yan ang katomilo yuka natako na bate salawa Ibrahimiyah na yuka iwaring asalama kasilapi oto na diga gabas sa sopi watakali na tamalo yukuna. Yan na biasa tapaki, yan na may kidyok kamabela tapaki salawa Ibrahimiyah. Kanya itu salawa asalamakan. Tega yun salawa Ibrahimiyah, ibacay la ilaha illallah waddahu la syarika lahu ilaha wahidan rabba wa syahidan ahadan wa somadan wa nahnu lahu muslimun la ilaha illallah muhammadar rasulullah kama sallaitah letu capat napil alamina innaka hamidum majid. Ya ko ya mo tapake na to joka ipasalama ki silopo ki degaga basat tamalo juku watakalita. Tapla nih. Marah gitu. Jadi itu salawa imayan kerupan namanya kapolena. Termasuk salawa pat di mata salawa ipe salawat Nabi Adam. Ayat natin baca marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Ibdillahi sallallahu alaihi wasallam. Upan na ibaca ya kumatangangi patawin na tudia sa nanabita. Makanya ya tu sitongan na ya kotomat cerita hakika nomor si dia tu bangi sitongan na itu dianjurkan untuk kita ikuti. Ya ko ang kato na takko bangi ti na cerita pusama tu ya ko melo imate. Ay nang kato na bangi ti na cerita ya na melo imate pusay. Yang kedua, ternyata ya royokoban na kama itawe ang kami mawatun na wag ka buku-buku tak. Ang kami mawatun na wag ka ura-ura makanya anak ketika dilahirkan Nabi mengatakan asankan telinga kanannya dan ikomahkan telinga kirinya. Magay apa uwag ka buku-buku na ura na namancaji anak sihat na dinakan nila sa anak. Yan na nasabari ya ko bang iti na macin rola napasalasay bangi ibate salawa ni sapuro watakkalita pura dena kan nakila sa buku-buku na tomate. Makanya ya ko ang kato biasa mapadi utu pat dilaka iya tapake we. Jadi iya ko hakikat dicurita. May ka pole na nape ko palawangan na magkama ang kami manataro kung Allah Ta'ala. Makanya makare na bitta asankan telinga kanannya bari uwag ka bukun na liwat tumalupo kamatkan telinga kirinya bari uwag ka ura-ura nah nadena kan nila sa poliya. Magay apa barakat nah makanya makare panrite ketika engkau mendengarkan azan dan sampai kepada Rasulullah maka tali dua wali indo limata na ibaca salawat na Nabi Adam.
napatasaula itungkun na matatta baraka na dena kan na kila sapat di mata na tumati. Termasuk itu salawa Jibril ya ko angka tumelo malumo waramparana nama baraka perbanyak membaca salawat Jibril ya ko lino mailo talalung linungwi palalung salawat Jibril tabaca aja nih dilalungi linoy ya ko ini lalungi linoy napakasiasi ki apa itu linoy ang kapak gangkat nah pekpe cara na linoy lalungi perbanyak membaca salawat Jibril tapi namo tabaca salawat Jibrilu kasi sabu ya kode mo kareso ya natu ya samilo andi cha echo jadi makanya si Bali wih jangan hanya engkau berdoa lantas engkau tidak berusaha aja to si wakareso na digaga ibadahmu makanya pasiwala lino akhira aja na sa mata-mata lino apa capak na macilakaw tapi ya kuminlodok ko si mata-mata de gaga boleh makanya doa dan usaha ang katoto salawa ibaca iya kotomelo mapamulon no galo na tumata na dinan ribalawi tapi jadi tamako ke sarramala itawe tanya balao ya kiriti kasi galungi makupewe nape menre tanangang 10 pitaw nerite marakko na samanda jin nakan ne cella panci asina tawe tapi maka de guru taja komeki mapamula kita baca makanya tabaca salawat na ulat cella dalam kita al mukasyafatul qulub jadi yaitu sitongan na jito motot tariolo ye kap makadami mga matan ripahang makanya apa yang disampaikan para ulama dia langsung lakukan dan mengaplikasikan termasuk ya namelo mata na ina tunakada to mapamula jadi yete turiolo ang kaysa mapamula tanang iya po anak mo rin makupi apa mapunco pahani dangkan na napasalamana ada na toriolota ya gitu sitongan na ada iye kaduan rupa ang kaada si Coco si ba agame ang kaada si Sala si ba agame ya ko si Coco agame jamay dan pertahankan ya ko si Sale biangi na tu nakada gurutal magafurullah pasallangi ada ajak musalaiwi tariolo makadaki macera akadani syukuran Taryolo makadaki macera anak akadani akika apa seriak na selangi akika ya koto macera anak asalamala ki dara na ipak dari tanda lindo na lapungan anak macera anak itu asanda makanya ya ko ang katomatuan na riolo puri icera tahaki kalali alita ya cuma ya ko tahaki ke alita aliki bembe anya kinapatagiri haki ka aja to sinamelo iko ko napegoncing luata maloppo ni apa ya kodeta pura ahake ke alita de nawat ditalingi pertolongan tomotot tari asomonri makanya maknana maka dipandite iya tu salawat mai garupan na mega to pulina makanya ifancaji wi nabi adang apa sulapa tanawai api na angin maka idi rupa tawe apa ki ulang ilala tampu parimanan na tomotot ta apa tu napan nasangi puangi 10 maniwita manik waktu kue tega yero nomor sidi napanas si puangi amatingan makanya ini kematian bapak ibu pasti jadi ya sitongan nakolinoy padalo na makada to mangarisa itu kita jangan sangin ato menre ya ko irisangi makada yero amatingan manasa apa sadiaki mulai yelino jadi iya welinoy taniya makada kampota maka dakamakiro kampo kuya okoy batulapa tidak hanya tempat persinggahan kita apa mega mo pagaga milo ilecegi makanya ya komeki salama kulino apa sadiaki mulai dino biasa makare pandrite apa sadiaki boko taya mawari pataya taya malara buju taya mati iya ko boko taya mawari bicara amalak capak nah pakai taya malara bicara tepat wujud taya mati bicara pak disagang maka angkaki mulai belino nasaba amatingan yang manasa perbanyak amal ibadah sebelumnya lisuri pamasina puangi teka termasuk pengajian tasbeta termasuk lo kimatuntu pak disagang tasekamay ko telo maring kalinga ye mapamuri purata masumpa jam magharibi tajami sumpa ja sunna inapakitu datudang itaja watu isenata manasabat tumareng kalinga pangaja maka diyan digurutak masaromala binayam masumpa ja ko sisa purakan nah jadi sitongan na yakomelo tu irita apalan itu luar biasa makanya dia napitangi pengalatala apalata
upan no pan na piti apalangi de na lagi no. Jadi maka de guru tak tu da cinampak bawa tiri palawangan na magaribi na isse na angkan na pahangi na bawa rewa masromalat di na iya masumpadang sisa burakan na. Yan na tu nakada guru tak mega apala ilolongan. Makanya sebelum ili suri pamasin na puangi perbanyak amal ibadah. Yang kedua na panas sepungan la ta'ala totota tegaya sa toto nasabari na to masidi toto nasabari na to masarang iya pasarang ito ripodie amatianang iya ko ang kagaga malak da tapuji aga pasara to ripodie aga lara ipapodie itu kamatian makanya nasabari toto na to masarari itu yun na amatingan tapi toto nasabari na to masidi aga pasidi rupa tawir itu yun na lobiningannya. Makanya engka anak darah nakalolo na iya stopa na syukur rupa tawe iya ko engka pasangan na makanya Nabi Adam ketika diciptakan sama na de na syukur kehidupan na maka Allah ciptakan Siti Hawa nape sempurna kehidupan na Nabi Adam makanya iya ko engka anak darah na de panapura malakai kohe tatako iya kade anak darah cupe iya na kakalolo na de na pura makbay ni tatamo to iya kade kalolo cepi makanya anak dari cupi kalau lo cepi iya tuh patutut na cupi oke cepi pas sampun na cepi oke cupi makanya si tutukang cupi na cepi pak katoje biasa anak darah maka dostas namoje di namana sajaman na yo kumagarat tak moy matu lakai ku ada kumapira iti layino angkang kami tikong ba ipiara na iti lay ita ni garatak na maliwasan makanya rewa ka. Jadi apa tu pasal na panas sa puang ewa nomorosi di amatingannya yang kedua totota yang ketiga asanangannya yang keempat dalita itu dalil pak ia ko to maturita dalil de nawat dilek binapura dalil na tawus namo magala dat na lasan na tawi ya ko de na ganna dalil na de itu na mati ya ko ganna i dalil na tawi namo de na malasa mati to. Makanya dalil pura ipat tentu makanya kesalahan kita biasa ki makade buat tatambay yang ngak dalilku ya komin lodong ipat tambah dalil pura dalil tak tidak bisa ditambah. Yang kedua kesalahan kita biasa ipangulo pak dongangi makade buat tapak gene ke ngak dalilku biasa ki milodong pak gena dalil di biasa ki di puang tapak gena kelalu kakasi dalik kumarana marambo ada kuina gena dalik musoyoto no jadi kotomelo mo ponco sunga illa don no pak gena dalik mo mati tono makanya telus rupa de na pada liangi barakka liangi waramparang liangi dalik iya ko barakka anyem mekanin nawah dirasakan tapi tidak nampak maka de guru tak yetu yesengi baraka ada isa pakolino kat keberkahan ina tu nakadapan riti taru je cek de yeko mak baraka moi apa baraka ini tu mapan nesah daripada mai gacapak nak kesolangan katomelo mak baraka akato ngelinoe tomelo mak baraka waramparangnya tomelo mak baraka jama-jamang tomelo mak baraka anak apota tapi ada ya sebaraka makanya berkah adalah nabilah tambahan maka de guru tak ya ko angka katapuna ilalam pola nah denang kana capu dan itu justru selalu bertambah maka itulah hakikatna barakah takape sagari alite ya ko angka katapuna ilala pola tak denang kana capu dan itu justru selalu bertambah denang kana mati tiapa jat tambah pulih maka itulah hakikat keberkahan. Biasa kak maka ada termasuk yaitu jama-jama pak galungi itu pak galungi mak barakat lah dek pak galu tapi sukses wijan nah mangi depa na capu asilot dan kasih asih baru na tamak kena tu ya sak barakat tapi ya tu jeru ya barakat mega kajadian mega tu makareso malu bini ngana deje ni tasili risona ada nama ko je bati makareso pak ustaz asuan ni wala kasobosi-bosi mako bati mapasipulu deje gaga mangke ke irra bawang ipukang ka mali apa di mito gaga baraka tami lala boleh namo maga bati makaswaso makareso yenaan kapalawa baraka mo jaman adena tama tu baraka apa baraka itu mapak kena
namo mega warampara ye kode gaga baraka itu na melo ganda mega tau sogi tapi titulikuran na sapapina din na magi de gaga baraka tatampu ilalan na waramparan na. Makanya dalam kita tallimu ta'allim 30 arwatu pasabari deto na melo tamilala baraka ilala bolata namo maga batita makareso de na melo siwada tega yaro iya ko ang katupuray manriwani de na bisye anda na nama benih mumpo matan na sue patapulo so na patapulo wanin na berkah tidak bisa masuk di dalam rumahnya. Dito ga kan nakoy. Ah? Panas sa meman ni. Ayan ang katupure manriwan ni di na bisya anda na nama benih mumpo matan na suyada koy patapulo so na patapulo wanin na di ga baraka nololongan. Yan ang kamakunday na tiapa jam masariwan niya ada kumakuti baraka itu amilala bolata. Makanya pasaki di makunday pinra-pinra je masariwan niya. Apa ya to pa wita na kido watakali na yapo tanga baniwi ada kuna na to pangkurangi baraka makanya makadepandi tepe mali iro itala pemali tanyang hukum dek nakadawaji dek nakada haram ya senge pemali may gajana tampu na ya decenna lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya makanya makade guru tak pemali sandi kodok dendele pemali tu dayawana babanna pintue pemali matok bakanuku ilala bola mari termasuk palawa baraka apa yana ang katonala biasa ngangi matok ba ilala bola na namo magabati na lakin na makareso din na melo siwada apalagi yang sering memotong kuku di dalam rumah biasa itu 5 pangiwat bini na lakay di gaga nyamang pak kami matto atau yana sirun tu bini na laki na si barampag tamela la boleh tutuli deje kakanya mapapina din nah mangi apa na puji mato pak kanuku ilala bola makanya ye ko ang kataw nala biasa ngangi mato pak kanuku ilala bola itu mendatangkan jin kuku makanya jin kuku mengurangi keharmonisan ilana na rumah tangga ta makanya okoy agama okoy lego-lego mato pak apa lego-lego bukan bagian dalam rumah. Makanya to matataye na melo mapangudi na melo mato ba okko mi alego taniya pilala boleh na yemi tanah mo na mo je man ko tilala kamarana titimagi apa makurape maliki apa magi apa makurang iri tujun na pak disengang agama itu mata malabi yang ki hadir sinen na to mata malabi jamaah yang dimuliakan Allah ang kasi di amalang upak guruangi bapak ibu iya ko ang kamakun rai de na may lumatilis na barasan na de nang kanasalay di balanca ini yang diamalkan ia ponalingi apulinga dali na lakita tali tapampiya dengan tangan kanan tapak jemok kuyawana ati onron na atin na makunri kuyawana susukirin na ada iba catanra di na sabat 5 atau na ipa jemma iya to kangi ati na to mania ada ibaca maka pahan na andi guru tak simak na pak berasanya ditujun na pak dengan na tumakpon rayeh makanya ketika perempuan berdoa mustajab doanya dibandingkan seorang laki-laki jadi itu di makun rayeh makanya makun rayeh pege pak dongat tak ya kuburani pege wiresota iya makomi atuh apa magai apa seluruh doanya perempuan itu diijabah oleh Allah makanya ya nabi tak makilah dan apakala itu makun raya tabayangkan ipa ibu si di makun ray mapato lek di makan jamu pinaya si sebui burani mapato ya ko angkam makun ray burani maka sama minlo doang di tempat yang sama maka doanya pertama yang dikabulkan Allah adalah doanya perempuan makanya talu tumakon na yakumin lodong ide na ito la pak dongan na nomor sidi pak dongan na indo elokori anak na yang kedua pak dongan na anak makon rito moton na yang ketiga pak dongan na benewi rilaken na makanya idi benewi pegewi pak dongan tak idi lakayi pege resota ini na salah-salah ya kok kita baineta apa yan ang katumakon rin kakita-kita mo poncho sunga tulaken na nama kana siya ko kakita-kita makon raya yan ang katumalampi bulumatan na kikita-kita yato ada na tumiloto di pa ada tawe ada kutannya ko kapalit taw kita yan makanya tadi ang kapado nga pagurangi tabacay ada ibaca tabacay alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli hal ma rasa ke tanah
Tapla nih. Ay, doa nih Pak dong, Pak Guroni. Terakhir, Meki kasogi masih Bu. Hah? Oi, Meki sogi masih aja tak balancangi duit tak. Angka Pak dong baca. Tacatai, ia konarate asojuma puraki masuk pajang asara tudangi tabacik kapitu puluh maromo talulunga warang paraki. Aga ibaca maka dia guru tak si Muhammad Saini Abdul Ghani tabacai Allahumma agnini bifadlikah amman siwaka wa bihalalika an haramika bacik kapitu puluh aja nalak binakurang. Tapla ni di? Tapla nih? Depa mati bawan nih. Sini na tomo-tomo lebih yang hadir, maka inilah yang saya sempat sampaikan. Magi-magi nasabari dua teluar rekada amalan yang kita lakukan ilalan na yawanime mancaji witaja na ipake we makamala na ilulungan nga salama kari tujun na wanwalino lebih rilino siwalik na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam wallahu mu'affiq ila aqwami thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.